Ni mwena wa Samburu kuria Atongoria mararagiriria ndeto ino ya uici wa mahiu iria irehete warimu wari na gutiga aikari aya mari na haho ya kuhithukirwo ndagika o yothe. Uici wa mahiu kwa ihinda iraya ugakorwo wienjerete na mirita mwena uyu, undu uria riu Atongoria maumurikite makirongoreria kunina kaimana na thayu gucokereria. Mubunge wa Samburu ya muhuro Alois Lentoimaga agitongoria hari bara eno. Ng'ombe ya Suyan mpaka irudishwe. Hatuwezi kuwa under the mercy of crooks. Wakora ambayo wanajesa na hakuna mahali naenda. Juzi wamekataa kuja kwa damu karibu wiki moja kwa sababu wanajua wako na ng'ombe ya watu. Thirikari ikiuriete meitemire giciara matunda hari gutigirira mahiu ngiri igiri maria maiyiruo mieri mihituku nimacokio iri ta njira ya gutigirira thayu mwena uyu no wacokereria. We will not allow those animals to run. They must be recovered. Security in Samburu. We as development workers, we as county government also have a challenge. In as much as tunaambia wafanye kazi mzuri, you can imagine going to Baragoi today. Ukienda kuongea maneno ya development, unaambia wacha hiyo kwanza. Wapi ng'ombe yetu? No na kuri uguo, Atongoria aya ni maugite ciana nyingi iria irarega thukuru nicio ikoretwo ari ugwati kuri aikari na njira ya gutabania uici wa mahiu. Ngiribotera Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.